Hari na bata munene gutafanio mogaruruku ma naihenya ruhonge-ini rwa bodi ya irio nyomu bururi-ini NCPB, ruhonge rwa kuhe arimi ngombo rwa AFC, hamwe na ruhonge rwa guthingicira urimi wa irio na thamaki AFA, na niguo kuhukia mathina maria makoreire maitho arimi a mbembe. Ukiangalia serious board inaendeshwa vizuri kweli. Kwa nini hawafanyi faida kwa biashara yenye wanafanya? Lazima wategemee treasury, sio lazima wanaweza kusimama wenyewe. Kamiti hida ya guthuthuria kiria gikoretwo gikiria kingi sekta-ini ino na iria tongoretio ni gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago hamwe na gavana wa Trans Nzoia Patrick Haemba niwe heanite mendekithia maya ikiuga ihinda ni ikinyu ria guthurima mawatho matukirire maria makoretwo makigwithia ruhonge ruru. Njia ya utafiti wa mbegu zenye tunazo pengine hazitoshelezi. Kutumia hiyo wanaita biotechnology, na tunaiogopa sana hapa Kenya, but all other countries have adopted biotechnology. Gavana wa Trans Nzoia Patrick Haemba ningi ni arendekithia shares imwe honge-ini ici ikorwo ikenderio ahuri biashara kiumbe na niguo kuhota kurehe ucindani mwagiriru muoroto-ini wa kuguna arimi. Badala ya sisi wote tunauza mahindi at the same time, kuna stores zinaitwa warehousing receipt. Unaweza kuwa na mahindi yako huko ukapewa receipt, na hiyo receipt unaweza kwenda kwa bank ukapewa pesa, na mahindi yako yakae pale yauzwe wakati bei imefaa. They will be having a public session where members of the public will give their hearings, and we hope we'll be able to come up with solutions to address the perennial problem of maize from planting all the way up to the market, and the pricing and so on and so forth. Mathina mangi maria marorotwo na kugiritanio na urimi wa mbembe gukorwo tegwika wega guku bururi-ini ni hamwe na ikiro cia ruru wa tiri gukorwo ikirukite kumana na uhuthiri wa mabataraitha matari magiriru hamwe na wagi wa mathomo magiriru ma miramatire miega ya mimera. Magonjwa ya kija kama hii fall armyworm, hawa wakulima wadogo hawawezi kujimudu. Tuwe na research ya kutosha na madawa iwe recommended ya kutosha to train wakulima wetu inavyofaa. Kamiti ino yathukiirwo wigiririki uyu wa guthuthuria mihenge iria ikoretwo ikiyumiria sekta-ini ino kuri mweri wa 10 mwaka muthiru na irerigirwo gukorwo igitengemania riboti ya maumirira kuri President Uhuru Kenyatta kwa ihinda ria nduku 7 ciukite.